Mihango ya ukui thiini wa tauni ya Naikuru na makiria ngari cia ukui wa muingi ikoretwo igomeirwo ni ndugamano kihiri kuma riria ngari ici ciarutururirio tauni ya Naikuru gatagati itemi-ini ria kuhitana na gutherema kwa homa ya COVID-19. Na mieri itandatu thutha ucio mwihoko wa ngari ici gucokereria tauni-ini gatagati uronekana guthii na mbere na kuhacika thutha wa gavana wa Naikuru Kinyanjui kuga thirikari yake ndiri na mubango wa gucokia ngari ici tauni-ini gatagati. Hata kama ni gari za town service ziruhusiwe zibebe town. Kule matauni zingine zote walisema wametoa magari sababu ya corona, wamesharudisha magari zao. Na baka revenue ya Nakuru imekuwa hata yeye mwenyewe anaona yake mwenyewe revenue imeenda chini sana, sababu magari zingine hazilipi hata hiyo county. Kuringana na Kinyanjui muoroto wake ni kugacirithia motungata thitĩnji-inĩ iria ngari ciathamĩirio, akiuga ĩno nĩ njĩra njega ya kwandandũra tauni ĩno. We will not be returning the matatus in town. We will be making sure that wherever they are more comfortable and that the town is given more space to grow. Murugamo wa gavana Kinyanjui ni ureganitwo naguo ni matereba undu umwe na arugamiriria thitĩnji ici makiria magitetia muikarire wa thitĩnji iria mathamirio. Ile uwanja sahi tuko maji imejaa huko. Mvua ikinyesha hatuna mahali ya kujizuia. Hiyo ni kwanza. Ya pili, wale abiria wanabebwa wanaogopa ile area tumekaa. Kama ni kule Kingdom sika chini, kama ni hapa usiku wanaogopa sababu ya security. Na county na 1.2 million people itanya ne kuraga aroraga thie Kenyatta Avenue unjire kana andu acio maikarite buri gutire wira mararuta tondu andu aya makuwa andu mareha harĩa stage nio mathiaga kugura. Kuringana na onjoria aya kiriko kiao na gavana kiari ni magacokereria wona COVID-19 yagwa undu uria marauga onjoria ngita thoko ya Wakulima Market ni marikitie gucokereria riu makiuria gavana gutia kiriko kiao. Ona wira ni wathirie tondu andu othe aria mari na kuria kienda thoko matijoka na guku majoka na kuu na ithuĩ ne totwaritwo kundu ana andu gutari andu no miti mitheri na guku na nugu. No kuringana na gavana Kinyanjui uthamio kwa ngari ici kuma tauni-ini gatagati ni undu urehete woni ngurani wa mubangire wa tauni, akiuga kuma ngari ici thamio tauni ya Naikuru ikoretwo na wanduku wa mithiire. We also plan to tarmac those roads so that we can spread out our town. We also wish to work with business people who are coming up to set up business opportunities and also to see how to provide infrastructure that can help us open our bigger town. Ngari cia ukui wa muingi tauni-ini ya Naikuru ikoretwo igikuira kiharo-ini kia Ziwani, kiharo-ini kia ruhonge rwa reri hakuhi na kiharo kia wonania wa urimi kia Naikuru, undu umwe na kiharo kiria kiri hakuhi na nyumba ya kuiga miri ya muthubari wa Naikuru. Ngiribotera Kameme TV kuma tauni ya Naikuru, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.